Tito mentang le ke Instagram app. Hang ni pen ketak slim hang ni pau ni le hang tu log into existing account. None of the above. Swiss account. Tigan poi hang ni pen pendap yu username jong pi hang ni. Nai pendap re yu password. Nai ai ru hang ni hapo login. Le hang ni kam sapo but tho get help into login. Get help into login. Hang ni pemriban ai hang ni next. Repi ai hang ni can't reset password. Go to help center. Jadi kani if you think your Instagram account was hacked. To let hang ni revoke access. Hang ni pendap your phone number, username or email pendap your username jompi. Hang ni pendap ai password let hang ni forgot then your password. Hang ni pendap ya ka email jompi. Can't reset your password. Help confirm that it's you. Hang ni pen I am not robot. Hang ni pen jit. Ya kani ka baki select all image with car. Hang ni and verify and next. Hato ka day ni am kani ka account ka ba pipiwat. Kani ka account ka jonga. Choose kani ka account ka ba kan poi. Hang ni email ID jonga. Hang next. Enter confirmation code. Enter 6-digit code we send to send hang ni email ID. Hang ni nganwat code hapo ka email. What code? To submit. Hato ka day ni am kani ka email ID ka ba pikwa ban. Ka ba ka don haka email haka Instagram app ka jongpi. Lada ka day ni am kani ka email ka ba pau hang ni ka ba don haka Instagram account ka jongpi mensua. Ka bala shah. Lada ka day kani confirm hang ni. Hang ni pen add no yu phone number nama ubri bala bu yu phone number jongpi. Pe hang ni kala pau US 1 plus hang ni nganwat ya ka badi India. Badi jong ka India. Tuan pandai yu phone number jonga. Ngan confirm yu phone number jonga. Tiang ni pen enter yu code bon poi hanga. Uni code arsan khandai pra sau lai. Arsan khandai pra sau lai. Hang ni pen confirm. Ti anda pila confirm pi haban choose no ayo password jongpi. New password. Thona namar password jongpi ru la change. Change your password to secure your account. Namar password jongpi la change. Unong hak. Ti hang ni pen thona yu bathamai. Hang ni submit na yu new
password jonga. Tikani ngalap poi haka ke account ko jonga bala review jangan idon. Hang ni ngalap yo biang ni haka account ko jonga. Kani kadi ke post ko jonga.